Selam aleykum sevgili dostlar. Bugün martның 30-ы Cumaqşımı күні Buyoy TV. Hükümet devlet maliye hizmeti ve gümrük islahatları konsepsiyasını algıçladı. Ona göre mutinasip organlarının işine parlament ve nazirler kabineti tarafından kırsetelecek nevbetteki denişuvlarını idare etmege mümkün olur. Konsepsiyanı nazirler kabinetinin toplaşıvında maliye naziri Alexander Daniluk takdim etti. De bildire Ukrinform muhbiri halkara donorlarının birlikte uzun vakit devamında devlet maliye hizmetinde olacak islahatlar üzerinde çalıştık. Bugün hükümetke devlet bergi ve gümrük siyasetini eda etken organlarının islahatları konsepsiyasını kırsetemiz. Konsepsiyanın bar oluvu hükümet ve parlament hareketlerini idare etmege imkan yaratır deydi Daniluk. Onun sözlerine binaen konsepsiya devlet maliye hizmetinin islahatları boyunca hareket planının işlenip çıkarılması için bir temel olacaktır. Kabarcılıkның seviyesi yüksek. Devlet maliye hizmetine işanç seviyesinin ise alçak olması maliye vazifesinin servis vazifesinden emniyeti daha da mühim olğanı teşkili strukturanın semireli olmaması sebebinden islahatlarının geçirilmesi zarurdur, deydi Daniluk. Nazir şunu da kayıt etti ki strukturanın optimizasyası hadimlerinin inkişaf etmesi ve emek ödemesi islahat tanıklığı ve kommunikasiya gibi sahalarda da islahatlarının geçirilmesi nazarda tutula. Успіх реформи залежить від узгоджених дій державних органів. İslahatның muvaffaqiyati bu sahada etilgen adım-adım hareketlerge bağlı. Bu hafta Maliye Nazirligi ve Devlet Maliye Hizmeti arasında Umumi İslahatlar Ofisi teşkil edilecektir. İş bu ofis Devlet Maliye Hizmetinin islahatlarında ilk nevbette etilecek. Adımlarının amelge geçirilmesinde bir driver olmalıdır. Aynı vakitte ofis islahatlarının yerine getirilmesine bağlı. Tafsilatlı planlarını tutuşunup çıkarmak gerektir. Ukrayna Rusiyanın 3 milyar dolar kıymetinde Avropa obligatsiyaları boyunca davasının ogrenuvunu tezleştirmek hakkındaki London Yukarı Mahkemesi'nin kararına şikayet arizasını verecektir. Bu hafta jurnalistlerge maliye naziri Alexander Daniluk bildirdi. Mahkemeci Ukrayna tarafının bütün delillerini red etti. Şu cümleden Rusya Federasyası Ukrayna'nı siyasi cihetten sıkıştırganı hakkındaki kabatını da lahu etti. 2015 senesi Moskva umumi şartlar boyunca Evro obligatsiyaları ödemesinin strukturasını dönüştürmekten vazgeçti. Ukrayna ise ödemesine moratoriyini kırsetti. Neticede Rusya Federasyası'nın emriyle çalışkan Trust Ukrayna'nın borcunu ödetmek için İngiltere Yukarı Mahkemesi'ne davasını açkan. Öz itirazında Ukrayna tarafı borç hakkındaki anlaşma 2013 senesi Yanukovich'nin hakimiyeti tarafından Rusya baskısı ve milli kanuniyetinin bozuluvunun kabul edilgenini kayıt etti. Silanın mahv etuvu Arbi, kazmacılar, Balakleya şehri ve Arbi kısım teritoriyasında toplanılgan silah parçalarının mahv etuvuna başlagan. Bu hafta Ukrayna Müdafaa Nazirliğinde bildirdiler. Arbi hizmetçilerinin sözlerine göre bu ketişatının birkaç ayga sürmesi mümkün. Nazirlikte bildirilgeni gibi yakın zamanda Balakleya'da keni patlavlarının eşitilmesi mümkün olur. Fakat olgan malumatga göre iş bu patlavlardan әліге hiçbir tehlike beklenilmey. Hatırlatamı, martның 23-ne keçer gecesi yangından sebebi Kharkiv vilayetinde Balakleya şehri civarındaki anbarlarda silah kısımları patlamağa başlagan. Yangını tamamının martның 24-ünde söndürdüler. Kazanın Rusya mahsus hizmetlerinin hareketlerinden sebep olması mümkün. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Lutsk şehrinde Polonya baş konsulluğu binasına ateş açıluvını takbih etti. Hukuk koruyucu organlarga kabatlı şahıslarını tapmağa havale etildi. Bunu devlet başının matbuat hizmeti bildirdi. Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti bu vaka Kreml'nin yazışı korungeni hakkında bildirdi. Çünkü Moskva için bu vakanın olması elverişlidir, denildi beyanatta. Hatırlatamız, gece Lutsk şehrinde El
губернататы жысындан Полония баш консулуғының бинасына атеш açылған еді. Дамы пенжересі қырылған. Патлав вақтында бина бош еді. Зарар көрген инсан yok. Полония тыш ишлер назиры Украина елчісі Андрей Дещицаны bu адисяны музыкер етмеге чағырды. Назерлікке келген дипломат журналистлерге айтқаны кебі Луск шерінде олған вақиаға Русияның алақасы бар олғаны шүбесіздір. НПК ішіні тәмінлемек. Акимиет қабаржылыққа қаршылық меселелері бойынша милли агентліктен электрон биянамелер системасының әйе ішіні тәмінлемеге талап еті. Бұны баш назир Владимир Гройсман білдіре. Бүгін назирлер кабинеті НПК башы Наталья Корчакның электрон биянамелер системасының іші ақында есабатыны дінледі. Үкімет башы апрелінің бірінде электрон биянамелерінің екенжі далғасы сонuna етмек кереклігіні хатырлады. Өз мүлкиеті қында 7-8 арби хызметші әсабат бермелі. Бұл күннің арфесінде биянамелерінің девлет қайды ярамай чалыша. Бұл себептен инсанлар өз биянамелеріні қайд етіп оламай. Баш назир үкімет агентлігінің іші için butun zaruri şaraitlerining teşkil etkeni bina ve vasta cihetinden yardım etkeni hakkında bildirdi. İleride de yardım göstermege hazır ama napıkten hazırlıkның beğenmelerini ayırılgan müddet içinde berebilmesine imkan yaratmak için öz işini zaruri seviyede eda etmege çağıra. Авропа бірлігі Украина ислатларына қол тұтмаға девам етежек. Бұл ақта Украинада Авропа бірлігі меслят ейтінің башы Кяст Устилачинкас білдіре. Мемлекетіміздің әсас проблемалары арасында о жемиет саясетчілер ве полиция арасында ишанч эксіклігіні қайдеті. Украинлілерні патруль ве іч ишлер назерлігіне ярдым етмеге чағыра. Оның сөзлеріне бинайын оқу жиетінден сағлам Украина Авропа бірлігі менфаатындадыр. Бір сенеден 100 ел дүнияда ән ескі агентліклерден олған ве Украинаның екене милли хабер агентлігі Укринформ 99 яшыны толдыра. Тарихы девамында уфақ хабер қызметінден регионал ве четел мұхбер ноқталарының бұйық сайысы олған күчлі бір хабер агентлігіне чеварылген. Шымды агентлік Украина четел яйынлав платформасының қысмыдыр. Тәфсилатлыжы мұхберіміздің левхасында. Укринформның тарихы Украинаның ел намесыдыр. 1918 сенесі девлет мұстақылығының пейда олов деврыдыр. О вақыт Украина телеграф агентлігі мейданға кетірілі. Башына белі жемаат эрбабы ве публицист Дмитрий Донцов кече. Меркач айдан сон балабан шерлерде хаберлерінің ағы тәшкіл етілі. Це було агентство при Гетмані Скоропадській. Гетман Скоропадський devrinde çalışkan agentlik edi. Ama onun hükümdarlığı çokka sürmedi. Tek yarım yılga. Agentliknin başında Donsov turgan edi. İstidatlı publisist. Agentlik vatandaşlık cenkinin ağır şarayetlerinde çalışsan ve ozunu saklasın dep. Bayağı hareket etken edi. Агентлік бір қач кере штаб дайырлерінің адреслеріні ве серлевасыны дініштерген еді. 170 ел девамында Ратау Украинаның радиотелеграф агентлігі оларақ беледі. Земаневи Укринформ серлевасы 90 сенелерінің башында пейда олды. Шымды хаберлерінің күчлі фабрикасы пайтақның мерkezінде ерлеші. Агентство було для редакції газет. Agentlik Ukraina'da çıkan gazetalarının muharriretleri için. Hem de dış matbuat için. Ukraina akta malumat cereyanı edi. Ukraina mustakil olganda. Agentlik de mustakil, milli oldu. Ve söz sırası. Ukraina'nın mustakil olması hakkında ilk haberini çetilge bizim agentlerimiz bildirdi. Ukraina tarixinin bu muhim sayfasını hem de 1945 senesinden beri yüz bergen en muhim hadiseler hakkında malumatını Ukrinform foto hizmetinin işbu arxivi saklay. Manda 10 binlerce fotoresim saklangan. Dünyanın çeşit memleketlerinde çekilgen resim. Agentliknin foto toplamı aman 500 bin fotosuretten ibarettir. Щось звідти беремо. Şimdiki vakalar geçmişke bağlı. Şunun için sıkı surette mından fotolarını alamaz. Hem de bu mühim vesikalarını tarih için saklaymaz. Mında negativler saklı. Olarını skandan geçire ve serverimizde bıstıramaz.
Бу агентликнең мәлумат хабер бүлегедер. Монда тарихны деврине ширләреннән вә газеталарның сарарып калган сәйфеләре саклай. Варакалар топламында кагы шәклендә басылган хукук чыгарыcı база. Onlar җыелы велсе хәбәрләр шәрите буйлайды. Новини Укрінформу. Укринформ хаберлері бу кибетелі тайп шеретінде чықайды. Малюмат кетеви бір-біріні артындан бөле суретте басылайды. Укринформның ең бұйық регионал вечетел мұхбир ноқталарының ағы бар. Агентлікнің мұхбирлері Украинаның әрбір регионында çalışа. Ve dünyanın çeşit memleketlерінде Бельчика, Канада, Молдова, Алмания, Филименк, Полония, Русия, Америка Кошма Штатлар, Франкистан ve Австралияда. Эр күн 300-ден зияде хабер фоторепортаж ve малюмат графикалары басыла. 7 тілде – Украин, рус, інгліс, алман, іспан, френк ve чин тілерінде. На сьогоднішній день у нас в Москві немає корпункту. Бүгінгі күнде Москвада çalışмаймыз. Амма мұхбиріміз Балтиядан мемлекетлерінде çalışа. Эстония, Литвания, Латвияда. Базада ерлішівінің дәнештіре. Ве Москваға да барып келе. Чүнки бұл вақытта бізім инсанларымызға Москвада çalışмаға хавлы олғаныны анладық. Русияда тек çalışmağa дегілді, анда bulunmağa бөле хавлы. 2016 senesi сентябрь ayında Moskvaға шахси зияреті ile Укринформның Франкистандaki мұхбері Роман Сущенко келген еді. Оны бүтін халқара кайделеріні бозып, мақсус қызметлерінің хадимлері яқалады. ФСБ журналистіні Украина истихбаратының хадимі оларақ таныды ве жасуслықта қабатланды. Украина Мудафа назірлігінде бұл бүлдіровны ред еттелер. Роман агентлікті 2002 senesinden çalışа. Паристе есе 2010 senesinden. Әрбірімізні үміт беріліштіре. Әралда окене тақымызда олажақтыр. Сущенко енді ярым ел 179 күн Русия описханеде болуна. Бу вақыт içinde Кремль Романға қадыныны көрмеге тек бір кере izin берген. Ама она оғлының ресімлеріні бермеге мұсады етмеді. Себебіні аңлатмадылар. Ресімлеріні бермеге мүмкін олмағаныны ақында тек айтқанлар. Көстірмеге мүмкін еді, ама елеріне бермеге яныда олсын деп. Анда бөлі бір шей жоқ еді. Ади бала ресімлері олғаны көрінеді. Куванч, ailesi, baba, ana, Yulia. Сущенканың азат етуф меселесі дефаларжы халқара тәшкілатларда көтерілген еді. Москва Эр-Анги чағыровны көрмемізлікке ұра. Лефортов районы махкемесі романы апесте апрелін 30-на қадар қалдырды. Олеся Гурбек, Владислав Посудевский. Бұның әле бұл сізлеріне сағылықлашамыз. Дадачок хаберлерні Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV ile қалыңыз, сағылықнен қалыңыз.